Abra today. Para magandang puntahan tong office nila. Alam mo ba kung saan ang office nila, sir? Saan ang office? Street na dyan. Okay. Pero puntahan nga natin to. Gusto ko magsalita sa radio station. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZPA, Puso di Abra. Nangangay, di pa nakabilig, ken pa nakapabaro, di pa nakatikim ng mayat ni Department of Education, ken the stakeholders kabayatan kinangangay ang Memorandum of Agreement renewal activity di Mayo 17, 2024 sa School Divisions Office, 3rd floor conference hall of Banguet, Abra. Kinasaong aktibidad ken indauluan the Deputy Assistant Schools Division Superintendent Christopher Benigno, School Governance and Operations Division Office of the Chief Education Supervisor Ronald Marquez, ken School Governance and Operations Division Education Program Supervisor Ronilo Garcia. Nagki stakeholders manibot ket dumang ahensya, opisina ken institusyon ket sirarag submit ang nakatibuno ng aktibidad ken sagay sa anang ibingay the pledge of partnership ken kari kanagtikim ng mayet akas St. Francis Bishop Care Center, Philippine Army ken TESDA. Ang inyong kapatid na si Sunny Boy Papursa, DZPA 873 kHz, Puso di Abra. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZPA, Puso di Abra.